lupa na. Hello, puno. Ati no Reski, puno gati, no po. Tanda ko yung pawagso. Jatuh udah kue. Wah. Dilai ko lang. Taga. Kasi lang. Taga. Taga. Basag. Basag tuh cipi telinga lagi. Magrasalan pa di mo? Di pa sa bandit din na nakay. Ago, choco dah, baik mo to kala. Terpori ko siya untuk pacipici. Kami, wala. Agon sa gati, pero ito si kapatipisa sa. Kupara mo ago. Nyamak pa udah. Mana iya? Kung salah iya. Waktu buat ayah. Dito to Chen. Apa na gate? Ya. Sabra ko eh. Ya, sudah sekitar. Kumisi amma ko lanjut. Adik. Mana kak? Yodi. Kebeling. Yodi. Tepat warna. Kiloro. Kiloro. Ya sih he. Mulai mewah. Bah. Ule. Alin dolo na piko. Ketopok ibu-ibu na. Joker. Bukan nenek. Ini aga. Dia bisa main sama Joker. Tapi bati tenang kok. Bati. Ikus. Aku pengen rasa ini. Wih. Berarti betul boleh. Bepan he. General ko pacilito ka. Hilo ka na pala lumay. Tapi sa parang idolo Andre. Yo lo ke. Ya sih. Bepa, nila di sa para ko. Sembara sa kontra ya betul ya. Oy, pada. Andang. Kasi na idolo ko. Walira ka Bepa. Bepa, ganun sa para na nairo. Halo, kebara apa deh? Mali. Maka dulu manre Bepa, Pak. Bosa kasar dini. Muari nih. Emang mortongan nih. Mortongan.
apa bepa dong pulang menerkonya ada di boleh kau muara tong ini pale ya bawah na boleh kau dia balikan bro. Malay ko dito. Malaw bawang buwa banget. Hindi masilapin ka lang. Kita nakatin penasaran nga sa marito, ini hanya ada beberapa dokter di balai. Marito ini. Cocok nih TV na lagi Pak Jenderal. Tidak lagi pakai cowok. Yuk, jelas macam mau kerok. Kabur itu. Apa tuh sih? Please. Ya wala yan. Please. Walto. Ya capu nih. Menang pas kalah. Aja lo. Apa lo? Deh, Pak Jen. Mereka si bepa gratis, mereka si bepa gratis, yeay. Mereka si bepa gratis, mereka si bepa gratis. Mana ini? Bepa gratis. Aku lihat Sandra juga kena. Bisa ada mah? Boleh naik. Untuk kami gratis Sandra ini. Tuh, si Buki. Taruh pulih daun lakukannya. Mana nak? Sinang. Dia mengira pici-pici-pinan, Be. Mana kah dia denger aja. Mau dipesan dari sini. Siapa yang berberpais? Pasabong mana maton. Sebelumnya saya kali pang face. Jadi. Lemah apa? Oh mana ganti he? Tak aja he. Oh ya deh kak tahu. Ya sih he. Ikut Rizky ya sih. Merah. Tengah pikirin karena. Hanya. Oh, menanam be. Ya menanam. Tidak itu he. Ya menanam. Cincok na. Jemputan apa lagi ya be? Jadi nampak. Aduh dia Penyoco gata. Tahan enggak? Saya jadi enggak pakai aku ya. ay. Baca ya, Bais. Baca ganti Bais, ada tahu jadi. Enak sedih berpai. Tapi yang ketama kelalai. Oh, capu nih. Ya bukan sedih. Tege malay bepai gratis. Nah, tege. Jadi dan di kelebon ada masuk loh. Balik kelopon dem sampai. Hah? Di kelebon masuk aja masuk apa mite? Anu kebut tuh beli Andre.
jelek. Masuk. Nah, ke dia masuk ya, masuk.